Mado ago nemi chova povito pa do pie bakla bondo dro wana o me nemi le Ghana to come kada jesi balai kama do we zona mi chova mi apa bono bakla povito pa do pia akura no vi kana uja ago le Ghana julise bakla lai ka bono khatuna no vi do iku chokoda ga homa nguti kanya nkwanye nate agoyo me Peter Jaro nyama ika atro asele nyamo dang to katantina mle egbe nyajo pe akpaji kasi vi nyama ika atro asele mi apa egbe me nyajo katanji nemi le Ewenyigba TV jogan pomo wana umekanu silis ebe English na ne do pe ika damgbe mi hafi nyajo na do bol te pe ika akpomile kada jesi be mi anaga galendo do ye pa akpaji nemi ajago macho Eastern region alo Japan no to mana Ghana to come nemia nujo jode jesi be Crawford dia Secret Court yika bondola yika no sima yika nya his ana Miriam afo anyamara yika jagba de pebla evevo enyi nuchore yika nya moto atato ekula amo epawe atonson pakli edosese wowo kanu yika pebla evevo enyi nuchu yika wo edejesi ba anya no biare yika nya moto atato ekula yika odenkone be Charlie amankwa anya no biare yika de epawe evenyon vi adegbo yika nya defilement wona le Ghana to come ka una mi se go mebe le pajunu bantom le pa ko be bravo evema anya mere yika nya akote sijira lade le avie pa mama gbo le ntoma ma yika di fiebe to pa hajeje wana woma ye uno de vie nu blanc ga ka ye onya America ba su pa we eve nyon vie gbo de la le Eastern region alo eje pa nutoma nguti kala do ye pakpajia akotonya mere yika anoga homebe we atoso kokpore epe ikano wonye blabo enyi ka akope bla enevo eton havi adola ga home ko tu epe hlodonu ikano wo ko de epe we epe nyon vi magbo muti kala akpabu nemi ikemia no bonu hatucho menola mu aton ado ika oden kono be Fasal Hussein iko ga yebe AK one God Eric Aban iko ga yebe menkwa na meda iko ba mavia unya bukula ka Patrick ya insia iko ga yoba na ke ikenya asichala hekwara Prince aponsa pakuli Patrick Kofi iko ga yoba aka driver man ikenya asichala wole bonu kanu ikano vie wonye ba woja gba ika wo gare mo ba money do pade le Accra New Town le nutoma mele again nuto gama nguti ke chode jesi ba le ikama bondropa ikanya Accra Secret Court bondropie chokoko adare bonu paro do wana yojia no bi atoy onya mere ika odemebe yo moje agole yo pa fifi wana opa akpaje o ka bondola Evelyn Asamwa onya mere ika degbebe no kwotona no kuvito pasime le ika odamegbono kakula Ghana ga homa ikanya sidi akpala fare kabla atoson le Ghana diko me pere am hajichuwa me eton yika adamegbono la dudu ye pa akpaji kala ma ikanya nyachora mangtito lo bondodo pa wana ma ikanya prosecuting officer chief Inspector Emmanuel Hadiga adama Rita yebua ikanya mobile money dola le again nutoma ayamere ikade yesi be le pajunu eniye le pa ko kluwe ashekie hekpere pajunu Andrea le pa ko kluwe ashekie hekpere pajunu Andrea le pa ko kluwe voreke ikafie be le January 2019 July 2019 July 2021 ye no vio jagba gere ye pe fiase ma yike wo choga huma yikenya Ghana ga sidi akpebla adenvo atom alafa adenson kokokojwe kala bonu penya hutia wo tutunya ye ko adare epejinu ye pe nkeke bla efefo eni egbe hana bondodro wona o ka Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo bi akpoto yike upload wona ye do quickly nemi aga no bonu penya o menemi kokoko njojo de jesi ba bukula me ane adowa uko de ekakome epebla eton sombe wo anoga home kwakple edo sesen wowo kanu ika bukula wa me enne ika oden kona be Daniel apam ika ga yoba Dani ika hobebla enne kana wo ga home pe nono pebla eton ano pebla Andrea fi wadogu Ismail Nana ika hobebla eton for aton ka hobebla aden for aton hafi adogu Bese Okon Edit ika hobebla enne
ahope bla andre hafi adogo pakla asukwa mubadindo edem yike hope bla efevo andre ka fifie ahope bla atonfo andre hafi adole ga home ke jode jesi ba wonya mare kenya chona mamu yike kola no vie wontia yenye ba wote kpogba wo fifi bavela nye wo gada amade papa me le mo majanu totola nye ba wo chola no ko gada amade papa me nenele nye ba lanu ikana le osia esade ka madame gbeno koto aforede wana akpajiu ka ona misa ko mebe ebukula wa me enne ya wonya mare ko jagba le pejunu avie pe ka bla efo adie le pa ko pli bla efo shekema woja le pa ko pli we ashekema woja ba yika wo gada amade pe apeme yika wo ba gba akole ameyoji ke jode jesi ba wojo nkubu bi mo dan wi kenye Samsung mobile phone wa me ade pakle iPhone 6x ikapa ho menya gana ga sidi akpa enem alafa atoson koko edwe ko na misa ko mebe apato yikana wo gada poko me yiko no fifi wona ye woma wo ko asro de sige yikana le sikanya wedding ring ba ho me yikanya gana ga sidi akpa sheke alafa de yikanya ga koko 96 million wedding ring yo ko le apono esi chokokoje ka wode mebele enno mesi gede wi kana wochua pagoma ade onye gana ga sidi akpawe aton USA gbata jikos akpa aton gana ga sidi akpawe enyi ka wode mebe no vie wa guglo ava bonu like wo akọ bondodo pe wona wa akọ adare ekojino leika me bondo pe edegbebe wo akoto ike wano povito pe asime kana mi akota no povito pe do pe mi kuku eka mi ano nuchocho are ikeno modunda le atinka janshi ikeno le kumanse nuto male ashanti nuto gama ababla atonfo de ke nchore ikenya kwa bena set asisuji le ikemo wote pobe ya adogara no viare ko to mu ba money pododo wona oji ke wocho agagbegle ikenya fake currency koko ide agaye do peda ke jode jesi ba asisu no vie yiko le povito pasi me ke povito di ko global yolen ko mukuku wona won pakule apoto ye kenya le sere ka de ko cho povito podo opemene mia akpoto akwadere ya valentine mia pe nukpolao ne mia acho le tepe ma ike mia poto ano bonu nemi njujo de jesi ba akrasa page code bondo pe ade le ike me bondo la ike no zime le mpododo pa wana ope akpaji wode gbebe novi eton alo novi evade una poto ike wana povito pasime le ike ocho nyale untibe wo ado asira nyonu wa motore ike obunazalo untibe wonye nyanu kakle nyanu pe gododo wala ugbo kan jode je sibe novi eveye wa wole apono ike upo ale gbegbe kan de sere ka koto ado kocho bonu kocho ame eveye ope jesus le povito ope do premier mi hana bondo dro wana wa mi akoto akwe adare ya valanchi nemi kene mia akoto yike mia aga no bonu penya o menemi woko yike mia ano brekum nuto menemi njejo de sibe no vi etore wo wo cho daga ho mebe we ashiki enu yike no vi wonye be uno ku we modan woji yike wo jagba ye wo ko nyanu pono no metata ko dare o pe Facebook account me yike wo blend together o ho gagbogbo lo si ka nwule bato yike no wonye be wo jagba yike wo blend software yike wo ba fi software alle gbegbe software pa mo ya yike alo enu yike afo yike demola yenye be ya ba dogo kwa kple ye pa ahie bi ye yike ne yekpo le Facebook afi o ba dogo ntuvi yike ne Richard apia kwa kple novi bubu yike ne Francis ama hekpere aje Ahmed nuti yike febe Alexander ha ano afodede wana yeme ka o cho ko de ka homele yike mu ho pe chowi enyi ko yuta wo anoto pe ma hana do sese viande wo yike wa bublo agbo yike ba no agbanwi le Ghana to come kana miano ponu ika miano Nigeria gbata ju komenemi njeje de sibe asisu no vi enade oji ika odi ko globe wo de epebla eve nyonu vi adepe agbada le Nigeria gbata ju komen ika odi ko globe wo efli amme gboto ye alo nyanu ye pentila ko de ezeme ika wo toju he na ajega hoho padodo le Nigeria gbata ju komen kanje chode je sito Nigeria ko vi to gbobe le apono epebla eve vi epa agbada dada enya made ikele amene ikono ko pe chowi eni dasene bla eva wo do metoreka enya wa hevi le dodo ye pe akpaji kanya te penye bele ikomo choko ide bonu le majesty A0 abuduku le Nigeria gbata zu koma o jagba iko ko de mebe nya te peye
yo pe de metore ka wan he bia ike wo de kone apoto ele ru ye akpaji yikanye luhasin ka o de ko globe wo choko da ko bi to pe do pe mele jinu eton megbe hafi ba bublo ava bonu le yike mo wa poto atu de bon to drop wana uchi kemia panu bola game ya chopon kwa pele akojenya ikene le Ghana tiko apre pata tiko me kono se no nye ekie enye nate agoyi ma Peter ye enosima ya jofe no le tebesare ike akomile civis nyama ike etro asile nya jonti afi udo bo jaro nyama ne ike onyomo na ndokata na mile egbe wona pe akpaji kedeje si be ene sare ike na wa ebe fatu ye na kole agbe ye me enye nya pe nya agbe ike nya kogle me gbo le egbe nya jope wona pe akpaji akpenemi le nya pe de ka wo lata